Припинок. Микрорайон Вулька. Автобус рухается по маршруту номер 29. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вульківське. Припинок. Вульківське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Рабиновая. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Рабиновая. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынок – Микрорайон Паўднёвы. Припинок. Микрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынок – Машинабудаўнічы завод. Припинок. Машинабудаўнічы завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынок – завод Цветатрон. Припинок. Завод Цветатрон. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынок – Ковалёва. Припинок. Ковалёва. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынок – Рынок Лагуна. Припинок. Рынок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынок – Луцкая. Припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – 28 липеня. Припинок. 28 липеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Веслярний канал. Припинок. Веслярный канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – завод. Припинок. Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Богданчука. Припинок. Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – гостиниця «Юнацтво». Припинок. Гостиница «Юнацтво». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – стадіон «Будаўнік». Припинок. Стадіон «Будаўнік». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ленинградская. Припинок. Ленинградская.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Палац спорту Вікторыя. Припинок. Палац спорту Вікторія. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тралейбусны парк. Припинок. Тралейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новыя задворцы. Припинок. Новыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Старыя задворцы. Припинок. Старыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтарынак. Припинок. Аўтарынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гасцініца «Дружба». Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Гасцініца «Дружба». Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.